deťmi z Poľska a Portugalska. Videli sme sa cez Skype na videokonferencii a spolu sme spievali po anglicky. Ako piesň sme spievali? Wow, 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 your best, loud and heavy, even food and water to the best and run and play. Wow, 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 your best, loud and heavy day, even food and water to the best and run and play. Robili sme na počítačoch quiz o našich krajinách. Dostali sme certifikáty, má zo 71%. Pracovali sme na počítači, hrali sa vzdelávacie hry o zvieratkách, poslali sme darčeky našim partnerom poštou a oni nám. Na matematike sme počítali príklady o zvieratkách na počítači. Hrali sme sa a súťažili s našimi partnermi. Ako sa vám páčil projekt? Aký bol? Projekt bol